Ngiyabingelela abazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuphinda sithole leli thuba la sifunda khona ngombuso kaNkuluNkulu nombuso wasezulwini. Siqhubeka nalolu chungechunge lwezifundo. Sibuke bazalwane ukuthi kahle hle uNkulunkulu besimisele ini. Ngaphandle kokuthatha isikhathi eside asivele siyezwini sifunde uExodus chapter 19 uverse 6. Noma saqala kuverse 5 bazalwane. Ngakho-ke uma nililalela ngokucophelela izwi lami negcine isivumelwano sami niyokuba isabelo sami esiligugu phakathi kwazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungowami. Niyakuba ngumbuso wabapristi kimi, nesizwe esingcwele. Yilawo mazwi oyokuwakhuluma kubantu bakwa-Israyeli. Right. Uma sizofunda lana nesambulo, isambulo chapter 1, sifunda uverse 6 kuphela bazalwane egameni likaJesu. Isambulo chapter 1 verse 6. Okay. Kufundeka kanje. Nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uyise, kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Right. Bese siyofunda uchapter 5, sifunda uverse 10 kuphela. Ikhonto engicela siyinake labazalwane sisendlalela. Wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni. Masifunda lapha kuverse 9 lithi ahlabelela igama elisha. Ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe. Wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu babuse emhlabeni. Ngokusizwa inkosi bazalwane ngizoxoxa nje ningixolele. Anginayo i-order ezolandelana ndlela thile. Lokho inkosi engambulela khona ngizokhuluma. Ngeke ngisho ukuthi kune chronological order. Uma sifunda laphana uExodus chapter 19 verse 6, uthi uNkulunkulu uma abantwana bakwa-Israyeli sebephuma eGibhithe, uNkulunkulu ebanikeza imithetho laphana entabeni yaseSinayi, ebanikeza ngomlomo kaMoses, bephikelele bebheke kuphi eKhenani. La uNkulunkulu simbona manje uqala isystem ye-kingdom. uNkulunkulu isholo yena ukuthi uma nilalela nokulalela izwi lami lamazwi, niyakuba umbuso wabapristi kimi. Among all the nations of the earth, nina, you shall be called umbuso wabapristi. Wonke umuntu ongum-Israelite omdala omncane, akusikhona nje kuphela ukuthi isizwe sakaLevi sodwa la kukhethwa khona abapristi khona.
isizwe sokwaLevi out of 12 tribes of Israel, one of the tribes uLevi, ila kwakhishwa khona ama-Levites kanye nabapristi. Uthi uNkulunkulu nina ninonke as a nation of Israel nizobizwa ngokuthiwa ni umbuso wabapristi. Le idea yokuthi abantu abahlukaniselwe uNkulunkulu babizwe ngokuthiwa bawumbuso, uthi uNkulunkulu nizakuba umbuso wabapristi provided niyalalela. So ke indaba ithi ke manje kanti yini le eyenza ukuthi abantu babe umbuso kuNkulunkulu kaNkulunkulu? And abapriests siyazi ukuthi bahambisa iworship, ama sacrifices, ama offerings, they worship God ngokuthi balethe imhlatshelo neminikelo kuNkulunkulu. So manje bonke abantwana bakwaIsrael njengesizwe mabelalela imithetho. So ke sekuyacaca ke manje ukuthi if we speak of the kingdom, kumele kube nomthetho. A kingdom has got laws, inemithetho. Ma ukhuluma ngombuso, ukhuluma ngogovernment, ukhuluma ngento ebuswa ngemithetho, kufanele kube nemithetho. So ke ukuze laba bantu babe umbuso kaNkulunkulu kumele ukuthi bawulalela umthetho, sebenikeze umthetho njengoba bekhishwe eGibhithe nje sebenikeze umthetho. So ke lento yombuso bazalwane iwumqondo kaNkulunkulu. Ngithe angiqale nje eqaleni lapha na Exodus, ngingasalandanga umlando ke kuGenesis kwenzakalani kuze baphume lapha eGibhithe bafika kanjani. Kodwa sibuka uNkulunkulu eqala isizwe noma isizwe sesiqalile sesikhona manje esinikeza iindependence, ngoba lesizwe sakwaIsrael kade si-dependent. So uNkulunkulu akafuni ukuthi abantwana bakhe badepende kumbuso obuswa ngabantu noma ubuswa yizwe noma ubuswa uSathane. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi aba umbuso wakhe babuswe nguye. So that's a reason uNkulunkulu masifunda lana sithola umqondo ukuthi kungani uNkulunkulu ebakhipha eGibhithe abantwana baIsrael. Ngenxa ukuthi uyikhethele phakathi kwezizwe zonke, uNkulunkulu obahlukanisela yena. Ufuna uNkulunkulu abantu emhlabeni abazodependa kuye kuphela, as a nation, as a country, babe umbuso obuswa uNkulunkulu, bamkhonza uNkulunkulu ngendlela efunwa uNkulunkulu. That's why ethi ke lapha ku verse 5 uma nilalela, bese ethi ku 6 niyoba umbuso wabapristi kuNkulunkulu. Uma ukhuluma ngombuso wabapristi, kingdom of priest, ukhuluma ngawo umbuso kaNkulunkulu, abantu ababuswa uNkulunkulu ngemithetho yakhe, abantu abadepende kuNkulunkulu, abancike kuNkulunkulu, ababheke kuNkulunkulu, abezwa nguNkulunkulu, abalawulwa uNkulunkulu kuphela. That's a kingdom of God. So kafushane bengithi angiqale lapho bazalwane, lapha na ku chapter 1 verse 6 isambulo lithi ke wabenza ukuba babe umbuso kanye nabapriesti kubani? kuNkulunkulu, a kingdom and the priest to God. So uyibiza kahle lonto ithi laba bantu ubenziwe babo umbuso kaNkulunkulu, uNkulunkulu obusa laba bantu. So ke manje ngapha bakhethiwe, ngapha ku Exodus 19 verse 6 bakhethiwe phakathi kwesizwe zonke. Then kuba babe isizwe, babe isizwe esiwumbuso nabapriest noma umbuso wabapriesti. Manje ngapha kwisambulo sekukhulunywa ngabantu bonke okungesibona kuphela abantwana bakwaIsrael. Sekukhulunywa wonke umuntu ophilayo emhlabeni ukuthi wafelwa inkosi uJesu. So wonke umuntu okholwa inkosi uJesu asindiswe, azalwe kabusha, aphenduke ezonweni zakhe, ayiflathele, aphendukele, abuyele kuNkulunkulu, avume ukubuswa imithetho kaNkulunkulu, alawulwe uNkulunkulu ngokuphila kwakhe, impilo yakhe iphathwa uNkulunkulu ophilayo ngoKristu Jesu ngamandla kaMoya oNgcwele.
then lo muntu afundise izwi likaNkulunkulu lodwa aligcine alenze alobheye. Lo muntu ubizwa ngokuthiwa umbuso obuso uNkulunkulu. That's how the Bible defines issue of the kingdom of God. So ke bengisathi nje bazalwana ngidlalele ngezwi ukuze sithi samsana mhlambe ngizochaza namagama ambadlwana njengoba sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu, into esilalele kakhulu esisele kakhulu bazalwane. Kukhona kwenye i-audio la ngasekuqaleni phakathi nendawo la ngikhulume khona nge-identity of God's kingdom identity, or God's children identity. Ubunjalo babantwana bakaNkulunkulu ukuthi bangobani, baziwa kanjani. Enye yama identities esibizwa ngawo indlela le uNkulunkulu asibiza ngayo eBhayibhelini, ngoba kukhona izinto bazalwane esibizwa ngazo kodwa ezingesiwona umqondo kaNkulunkulu ongumqondo wabantu. Negama elithi singamaKristu uma uthola imvelaphi yalo umqondo wabezizwe ababebiza abantu ababebuswa inkosi uJesu ngalesa sikhathi, then ukuphila kwabo lifestyle yabo ifana nekaJesu, base bethi laba bantu ukuze bahlukanise laba bantu abahlukile kwabanye bababiza ngokuthiwa they are Christ like, bangamaKristu. Umqondo lo wabantu awuveli uNkulunkulu. Then into isizathu sokuthi ngithi why ngiveze i-identity ukuthi amagama ayi-identity esibizwa ngawo ukuthi singobani ngokaNkulunkulu abhalwe ezwini. Uzoyilalela lelokhuzana leyo audio leyo i-audio nje imele. Isizathu ukuthi sifuneke sibuyele bazalwane kwi-position yethu singabantwana bakaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu usibiza ngokuthi singobani, si-understand lento esibizwa ngayo, so that bazalwane sizoqonda, sizo-understand ukuthi isimo esiyiso njengamanje uNkulunkulu asimthokozisi. Isizathu ukuthi sizikhohliwe ukuthi singobani, or abanye bethu abakaze banakiswe ukuthi bangobani. So uNkulunkulu bazalwane emqondweni wakhe, enhlizweni yakhe, ecebeni lakhe, wonke umuntu okholwa nguye uwumbuso kuNkulunkulu. So ubuso uNkulunkulu, the great king is God himself. So uNkulunkulu yena oshaya umthetho, yena ocontrolayo lo muntu. Okay, so ke uma kuthiwa siwumbuso, angeke bazalwane ngomthetho bengafanele ngabe sikhuzwa ekuthenini asiphume kuma-world systems, ukubuswa eminye imibuso, ngoba uma sisindisiwe gelekeqe sisindisiwe sizelwe kabusha, sonke sisindisiwe emhlabeni wonke, singaphansi kwama-countries ahlukene, but sibuswa silawulwe ezulwini, sideployiwe kulamazwe omhlaba. Njengoba umuntu ezelwe kulelizwe azelwe kulona, njengoba mina ngazalwa eSouth Africa, then uma sengizelwe kabusha yes ngingaba umhlali ngokwenyama eSouth Africa, kodwa imithetho engibusayo ukuze ngiphile impilo engiphilayo, impilo engiphila ngokwemthetho kaNkulunkulu ongibusayo ehlele ezulwini. Wonke umuntu omntwana kaNkulunkulu kufanele abe nalo mqondo, abe naleyo mentality. So ke singathi sihlale emazweni ahlukene emhlabeni kodwa sibe siyinto eyodwa, siwumbuso wodwa ngoba sinomthetho wodwa, sibusa ugovernment oyedwa osezulwini. So ke bengisathi ngidlalele kanjalo bazalwane ngokwezwi kaNkulunkulu egameni kaJesu. Ngizocela ukuma lapho kwamanje kule audio, njengoba bengicelile ukuthi mhlambe ngiyafisa ukuthi ngiwenze abemafushane, umuntu alalele aqede adlinze, bese ke enikeza ithuba lokuthi abuke impilo yakhe. Ngiyabonga egameni kaJesu, amen.